Faftai tere la vai tatu tunu mo le taria ina o le tatu le tatu Samoa TV talasi ma le tatu Samoa le tala ave ya so taitasi manuia tere o fai valo filima ai mai so lau tapo ina Samoa. Yesu
Si fungalie o le sunga i whawhengainga Reverend Lali Petere mai se foi o le whaitua i avini na ngata i ngā o le awhi pese a le punia la waa i le lato pese mua o lo i titono la lato CD bei o na sei mai atunei o na whaalawi loaina ai mai se foi o le whaalawi loaina o la lato ma le whaamangatuina o le 5 tausanga o le au-aunanga ma le tautua le punia la waa o si o tātou atunu pele Samoa. Ia, talitono ma nai e tele upo le nā whātunga whapea o na whaatalo whātuai ma le nganga whaaloalo i le nei lava taiao le taiao o le aso. Tofi le nei ai mātou i New Zealand nei au kilani alo whapea o na mātou whaasalau atuai le aso. Lua sa pulu malatasi o uni lua afe sa pulu malevalu. Ia, pei o na pese mai le punia la waa le nā whātunga. O te leiloa ina, seisi alofa, e tusa o le nei alofa. Pei o na tātou, unwa i te tala i tātou porkalame le nei tai au, i stasi nā o pese po o vi inga o le tua, o lo langi ina, ele e whakasa mai tūla ele. Waso ona ori nei o tātou loto, o ana lesi anoa le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sisi esi le langi. Se e manu whape nei, tātou te le sangi ai, ona o lona alofa ma lona anga le lei. Lea la fia lava le nganga, ma le lota whaamaula lava, whata alofa atuai ma le nganga whaaloalo, le ngātou wō ma paanga o ma lava, a le au nanga nei, a le lope Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio tala ave. Fea lava se no foanga, o lo whapea ona e mafuta mai ai, o lo e maua mai e foi, i a le pola kalame le nei o le nei tai au, ia mai se foi o pola kalame fai pea, la wala leo nei, whaatalofa atu ma le nganga whaaloalo. Ma lo le saufo manuia, ma lo le whalau manuia, isi o tātou atunu ioe wale o toi mamao fo ia e uma iuni la tau ia a. Te a ma le afo le tau sanga, ia tātou sāwali mali atu, ia i le tau whai ungo le nei tau sanga, a ngā i le kirisimasi, wale o toi mamao fo a ia. Ia ai whaatalofa atu i fo i ma le nganga whaaloalo, le ngātou wōma paanga masani o malava le tātou wala leo nei. Ai whea lava sano whanga lo e mafuta mai ai.
ia e whapea foi o na whaatalofa atu i whaawhengainga o malava o lo whapea o na whaatuna paulia so o lava se whaata whaitaulanga so o lava se tōwine o lo whapea o na ngālu moe ai whaatalofa atu malenganga whaaloalo ia e mai se fo i tahatu ta mama tina mātutua o lo whaia pea le whaiva o le tāpata puai ia matu i mai fo i le muli pangai maota malawa ia o whianga iai le malosi o si o tahatu atunu ma fe au ma whaiva mga luenga tofi matiute o lo whianga iai se ia o lava i nai whana witi ma lo lava le whalang manuia si o tahatu atunu ma lo le soifua manuia whaatalofa atu ai malanganga whaaloalo le ngata i na whaatalofa atu ai nai vaenga ia o lo whapeo na mafuta mai whaatalofa atu i le tamaitai po le usafo ia ele nise Helens whaatalofa atu i le tamaitai po le whalitua ia siniva tai whela sua ia ai le ngata fo i le na o kongise fisanga ma le ainga talofa lava sending alofas all the way from Oceanside in California. A very pleasant good morning to you. It's probably good afternoon from your side of the globe, but from us here in Aotearoa, New Zealand, we say good morning. Ia, le ngata whaelena whaatalofa atu Joa Pete, whaatalofa atu Laupoa, Lalofau, Pili Laupoa. Ia, le ngata whaelena whaatalofa atu ia Tawai. Ia i lātou o malawali nei leo te talitono nā ua mafuta mai, mwhailoa mai le lātou mafuta mai i le nei tai au whaatalofa atua i le ngata i le sunga ia talinga e whia longo au tanga vai a Frost leo tele ia ai le ngata whai le nā malo lava le soifua manuia talinga e whia longo ia malo lava le whalau manuia le ngata whai le nā whaatalofa atu le sunga ia moe whaumuina all the way from the Beehive in Wellington. Malo le soifua manuia moe ia whaatalofa atu le nei taimi le tai au ia Hafina Max le ngata whai lea o sio po sio sua paia ia ai mai se fo ioane le mi sio vai lua vai ngafa ia le ngata fo le na tau sala in tu mema tuitama fa taitie le lava le mafuta mai i le nei tai le tai au fa talo fa te fo i tantono le nei tai le tai au o lo fa pea o na mafuta mai ia nisi o itato o lo fa pea o na tāpena pena atu nei whanau moa o ngale nei tai au. Ia, nei mātua, stai me lo te mamao na o watu lea e au mai ia le talo le taua mai se foi o tūlanga o lo o iai ia whemalanga i ngai lungo le awala mo lo sila fia au tāpena pena atu ai mo le momoli ina o nei whanau ia lātua o onga i le nei tai au. Whaatalofa atu fo i le nei taimi o le tai au fo ia Sulami Sami ma le ainga whaataitia le lava le mafuta mai vai ula sua paia ma le ainga whaataitia le mafuta mai ia mai se fo i lātou o malava le nā o lo o mafuta mai le ngātou lunga le tātou Simple Radio app ia mai se fo i o lunga o le tātou YouTube channel whapena ma le tātou link masani a le tātou wala leo nei lawbaytvradionews.com whaatalofa atu ma le anganga whaaloalo. Ia, la tātou se atu la i le nei taimi. Stasi nei o whātunga o lo o whapeona pese mai le sunga a shadow avia mo i tātou i le nei taimi le tai au. Au alofa atuain, whaatalofa atuain tātou porkalami. Ia i lātou o malava. Bei o na avatu i le tātou whaatalofa. Mai se foi o i lātou lo whapeona mafuta mai le nei taimi le tai au. Ia ai le o maua suafa. Whaaftai te le lava le mafuta mai, manu ia te le lava singa o le nei aso, o le awhapiona whianga ai ai masi o tātou atu. Ai se ale me vole a ngai. Le aksi kujaro na mama lo kinga. Ya.
Okay, vai. Fatalo fatoi fo ila le nei time le tai au ile afionga ia fasavalu ali fatavale male aina ma lo lava le so fo manuia fasavalu fa afite le lava ma fatamai le nei time o le tai au alo fatile atu mo la sunga male aina ia ai le ngata fo ia manuia ia faiva matiuta fia ngai masio tato atulu o lo fapiona ma fatamai ile nei time le tai au Okay, vai. Yelena, afai wa mai ona tapena nai tamaiti ile aonga po nai fana witi po ile aonga ia tatuono ia elanga ta po ia tarusia na wa
Mai a fo yo na tāpena ia se malu o le tai au e mai se lava o na i tātou ta mama tina mātutu a ia you ai wā a seki lava mako ala moa ia ia le tatanunga matua wha seki mana ia lava ia le tai au le a whapena o na sao yalo ia le tau mawhitanga e mai se lava o na i ta mama tina mātutu ia whapena fo i manai whanau tāpena atuai lato I whaiva matiu te ale ngāta fo ilia o aonga ia fuafuanga o malawa le a whapeona whawhiangai e me si tātua tunu I le nei taimi o le tai au.
Ute ona taina leo le tulai balu. I te sai le taimi le ofisa pasalang nei. O loo tātou mawhita pe mautou e ala i le tautua a le Samoa Radio tala ave ma le Samoa TV tala lasi. A wina atu lea i lona ofisa pasalau o loo iai te tonu o le a ai. Ma nai a lava lea o Tara, a ia. Ma lo lava whaafteitele le mawhita mai si tātou tunu. A whai le nā whata e maua mai ia tātou whaasalau mai le nei tai au. Ia, whaatalo whātu. Ma le nganga whaalo alo e si tātou tunu i le nei tai me le tai au. Ia, le ngata fo ilea o maita watu le nei taimi. Le nā o loo mana ia lava tūlanga o loo awina mai le nei taimi tu sai o whamalanga inga i lunga o awala te le vavavi. E le o iai ni whaalawelavi fo ilia o loo whaapeona li putia po tu ina mai lunga o whisota inga mali o whisa o leo leo. Ia, ai mai se fo ioni lapa ta inga mō le sila fia lau tele si o tātua tunu. Ia e mō lau tau sila fia e tu sai o le tala le tau. Le mai tau watu ma le waai atu i whafo o le whaamalama o le tātua o visa whaasalau nei. Ia sa mata lava i le whaamalu fo i lea. Ma pei e pua oa lava ia se waainga ia i mātou i au kilani i sau tenei. Ia ai le ngata i le nā o le waaia foi o le te olu wāwā i o timunga i le nei tai au e peitai. Lea ua mai tau watu, se taimi o alu atu e au mai tonu lava le tala o le tau o lo ua iai mo i mātou i au kilani nei. Ia e mai se foi o isi no whaanga i whafo atu au kilani o lo whaapea o na mātou whaasalawa tuai. Ia ai mo le nei taimi o le tai au o lo o mai tau lia o lo toa mai lava le savili ai le ngata i le nā o lo o wa le aise timo fo ile le na pa o mai le tai au. Le na so o va mai i lava timunga ana nei le tai au. Ia le o mai tawina ma na ile la fia le nei taimi ia tatono au ngā lava le nā mo nai tamama tina le ia wo atu. Ia mai se lava nai tina. Le o atu e avatu ia nai whanau i le a onga i le nei taimi le tai au. Ia manu ia tele malanga inga i lunga o awala tele vavel nei taimi. Ia ile tele tononga pau tūlanga o lo whapea o na lipotia mai. Ma o lo mana o mia i lava e le ofisa o leo leo ia le fisoa soani mai ia i tātou ia tangata lau tele ia po le public. Ia o tūlanga lea pei o na iai ia se whaalawelawe na tūlai mai. I ina i le nofoanga pale ai o Greyland i nei au kilani tu titonu. Ia. Lea na lepotia mai ai le afi ana nafi po le poana po. Ia petusa lea o le te au le valu i le poana po. Lea na lepotia mai ai. Ia se tasi o tulanga na tulai mai titono le ai o Greyland i stasio fale o loa po le stasio dairy i titono le ai o Greyland le nasa mai tawina e na tuina mai fo i tu sai o li poti alo fiso leo leo se folu ono tausanga o se li itala vo le na o lo o wai au nei o leo leo ono stulanga pei ona ia tau mawhai ia i whaasi lima ia le au nanga ia po le fale o loa lea a le stasi o dairy po o fale o loa lai titi i titono o Greyland. Ia ai le ngata i le na o lipotia mai o lo o whaina ai ia le nei tala vo ono le tūlanga pe ona sata mawhai ati ai o lo o whaawau ia se sue ngā leo leo ia ai o lo o mana o mia fo i le soso ani atu mai tangata lau tele sa whapea o na malanga latane i le awala lea i te tono o Greyland e loo ta ua mai le awala tono po le street i Greyland i le taimi nei. Ia, baula le tulanga o lo au mai o le stasio dairy i te tono o Greyland lea sa atu puai ia le tulanga lea i le poana po. Ia le ngata fo i lea
o loo sa iai ni tonga fitinga sa whaatinoina I le nei talavo talu wai lava ia tulanga pei ona ia taumawhai atu ai manisi ia mo le whaasi ili maina o le Dairy Late Tono Greyland. Ia, stasi fo o tulanga pei ona tula I mai o lo mana umia ai e le ofisa o leo ia le sosoani mai I le lautele o si tātou tunu. E mai se I tātou o lo whapeona alala I New Zealand nei. O stasi o tulanga pei ona tula I mai. Si o watu ai tau au mai le. Pero tulanga na tula I mai I tonu o le ai o Palmerston North. O lo whaapea ona whaawawai ia suʻe ngā leo la lea la o se whaalawalawe na tulaʻi mai te tonu o le ai o Palmerston North I le tausanga o Atea nei ia le nā o loo whaawawai lava ia lea se I tau waai atu e whapea o le The Office Bar on Main Street I Inai Palmerston North. Te tonu tasi lea ai to tele lava ia tangata si tātou tunu o lo whapea ona alala mau wai. O lo o iai ia ni tulanga o lo whapea ona fia mau wai e leo ia ni whaamtalanga po ni mōli mau mai le mai tangata lau tele ona se whaalawelawe sa whapea ona tulaʻi mai ai. Stasi o nofoanga I te tono le ai o Palmerston North, nofoanga lea wa taua o le The Office Bar I stasi o mangala wa taua o le Main Street I Inai Palmerston North. O lo awina mai le numera lea a le Crime Stoppers ina I so ta ia tu iai pe awhai o lo o iai nisi o lo whapeona mafuta mai te tono le ai o Palmerston North. Lo lātou sila fia tulanga pe ona tulaʻi mai le whaalawelawe lea o le o walu se lau 555 tasi o walu se lau 555 tasi ia le numeral na a le ofisa o leo ina ia fsota ia tu iai ia ai lea o se e mai te tonu se on watu ai to e whaaleo tele mai stasi fo ele nei o whātuanga mo le tupulanga ia mana ia tele whātunga nei o loo iai I te tonu o le CD a le puni a lava pei o na sei mawai atu nei o na whaalawi loina. Whātuanga mo tupulanga. Mo moli atu ai la I le nei taimi o le tai au foi ia le whaatalofa ma le whaafitai a le tātou wala leo ia I lātou o malava le nā o loo mafuta mai I le ngata o te tonu o Aukilani nei, ia o whawhua te whoi o Aukilani, ia le nā o lo mafuta mai ai, ia e maiseo I lātou o malawa le nā whata o a maua mai, ia whaasalaunga le tātou wala leo nei, whaatalo whaatu, ma le nganga whaaloalo I le siufonga le tai au fōu, whaafitaitea le lawa le mafuta mai, I le nei taimi o le tai au, ma lo le saifomania, ia malo fo I le tautua pe ona whianga iai ma le au au nanga. Ia iai wha I le tautononga staimi la o te mamao ona tātou so tai atu le stasi o sui o le tātou wala leo te mai tai a ese fo leni pe a whai o awa noa. Tautono iai si news mana ia lava lea o lo of so tai mai le te mai tai o ese. Ia awa lava le lausi la fia si tātou atu nuu. A mai a tātou news le tātou musika lea o lo awina atu nei taimi ia e mai sei foi o le tātou news po o tulanga I tālai mea o te tupu I te tono New Zealand nei lea ua se mai te tono le sā o le sunga ia se yuli umalau ia e mai se foi so taina a le tātou ala leo nei ma le au nanga a le Radio New Zealand International a mai a lea o na tamwhai leo so ta ia tu le sui al tātou ala leo te mai ta ia ese poleni ia awale awina mai o le tātou li poti na e iei se whaalawalawe o te talitonu leana o
whaitau atu nei iai le tae au o loo tula'i mai tonu o Castle i California, America. Ia se i whaasua mai ai le tātou sui le nā o le tātou wala leo le nā o loo mafuta mai all the way from San Jose i America. Ia, au se mai al whaafonga whaatunga le nei mai le puni ala waa whautuanga mō le tūpulanga. Fatu nei taimi le tae au i sia wōlea po le sunga ia epa vanina talusanga whale i lua. Talofa epa ma lola se whomanuia, long time no see, no hear a ea. Ia talitono lo whapea o na manuia lau sunga e mai se fo il whalitua mo le ainga. Ia ai le ngata fo ilia o le au mawai i tonu o le atunu utele o Italia. Bei o na au mawai le nei waitau o le soifuanga. Ma lo whaateitia le lawan mawhita mai, ia mai sei foi, whaamalo atu nei taimi o le tai au, ia i lato o malawa le nā, le sunga ia minute lo tanuu, ia, a le ngata fo i le nā, whaatalo whaatu nei taimi o le tai au, ia i lato le nā, sa mafuta mai po o lo mafuta mai ai wale maua atu suafa ia pei ana mai tau atu ai lunga o le tātou so tainga nei taimi keen po o kia McDormand. Thanks for joining us this morning. Ia le ngata fo ilia lista tō lua whaaftai le mafuta mai Moana Lam Sam Sa'u ia le ngata fo ilia Selela Mua au Whapena fo i ona whaatalofa atu ai Victoria McFarland. Whapena ona whaatalofa atu ia Toreka Maria Pelisasa Afualo. Ia le ngata le nā whaatalofa atu ia Ioane le Misio. Whitua ia Cecilia Ngango Tungamala. Ia le ngata fo i lea Chad Lani Ngasi. Ia whaatalofa atu le hope I said your name right, my dear. Le ngata fo i nā vai lua, vai ngafa, ola alia sulu ape paulo. Le ngata le nā whaatalofa atu le whalitua, o le whawhengainga, le whalitua ia Selepa nanai. Ia mai se fo i le sunga le whawhengainga ia Aperamo. Ma lo whaateitere mafuta mai Rexi Moanano, Tasi Moe, whaatai mafuta mai nei taimi le tai au. Ia le ngata fo i nā whaatai mo le whaatalofa ma le whaamalo nei taimi le tai au David. Tapusua e lika ma le ainga whaatai le mafuta mai. Alofa te le atu mo o tau uma. Ia ai le ngata fo ia manu ia tele ia whaiva o lava singa ma fuafuanga o whea ngai ma suita atu atunuu i le nei asu. Ia, usimai al whaafonga
lea o le mawai atu whoa le tātou porkalame le nei teima le tai au e ala lea ia tātou tala mai vai whanua po tala I mea o tutupu I lau mua o Aotearoa nei ua awina atu I a tātou tala whaua le nei tai au I mea o lo tutupu I vai whanua o Aotearoa e ala I whesota inga whaavao ala leo a le tātou au nanga nei le Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave ia mai se foi o le au nanga a le Radio New Zealand International fonga ina atu a tātou telefone nei o le nei tai au e le sunga ia sei uliu malau si mai alfa a fonga From Aotearoa, New Zealand, Whātalawhātua, this is News in Samoan. The headlines. Nurses plan strike action for next month. China says Australia's Pacific debt claim is ridiculous. And in sport, Brisbane Broncos finisher Jermaine Isako set to debut for Kiwis in Denver. For Radio New Zealand Pacific, this is the details in Samoan. Whātalawhātua ni asa, talamai Aotearoa, in New Zealand. Before my tausi mai pasi retono ni sila ato wala tu whamani es wharinga mo le lua sumar whai tu lau le latu te a matele tu lima o masin fōi o lai wa ngāru rue nei whon whātono so tu la whonam a soi fua malo loina vai tu malo ini whautua ngā whāta o tu tolua i le wharinga o le te e le sosio fō mai tausi mai pasi ani sila o fō mai tausi mai pasi o lo kawa e te ngai ngāre māni e ngā tāo whai a le sosio fō mai tausi mai pasi ala tu whamatu ina le whalinga mo se te e ato toa. O fuafuaina e ko mai tausi mai pasi, le te mai le iwa i tae au le to limo i ulai, ma le nātu whamoe moe mo se ki whalinga sia, le whamatu ina mo le vai aso, le a whai lea e toe te i le successful ma le luo i ulai. O le te, e mā fō mai le te ena e fō mai tausi mai pasi, se whea ngai ngā te tongi, mai fōna whātono so i fō malo ina whai tu malo, e vena au whiai si tanga o tongi o le iwa pasene, mo le isi se furmane rima masina, I nisi ma whai o no watu se furmane rima pasene si tanga o tongi. O le a ofa, e au whiai ma le lua afe tā lao se tuparu tongi tasi, lua pasene o le whaopoponga o le au whai ngā wenga, whapea ma step forward lua o le whaasolonga o tongi. Wharia si usa opo fon whātono so I fō malo loina whai tu malo Helen Mason, sa whaia kon whātono mea umana te whaia ina ia tau whai maari reo mai, ma au whia e te. Ora mpaso saine e Australia o e tā uo se mea whawalawalea se ITF apea, o Beijing wala tu whaamata uina pūlenga sa loto mo tu el Pacific, la ITF Pacifica, e le whaati e ti e lea I aio ai tāla pūlenga whatia. Tā lipa ki ai e le lominga le Sydney Morning Herald, lo na la ngona e mai ai se manat whaali o mi star vai whafo Australia, Julie Bishop, e whapea, o iei se popore ngona malo Australia I so feu ia inga o I tupe, a saina I le Pacifica, o le a wha māmasa ngia e pure sa loto I e tumotu. Ma whaali ai e Mr. Bishop, o le a tā rai Australia o foina ni isi o whatinonga, mai I atina e o whausanga tele, a saina o whaia le Pacifica. Ariam pasa cheng ye, I se ai tia e mana o saina e whawaina ni mai lei ai tā lafo mo motu le Pacifica, o se me whawalwalea. Mai e whaari ai o so tāna saina o motu le Pacifica, o lo tau whainga tusa, e tōna tau whai mau o mai benefiting. Sa alongo e Miss Bishop, I le mai matala le Fairfax Media Australia, e aso mo fua e whapea, o lo popole Australia winga, e le tūlanga o vai ai e tama ai ngō motu lai te le Pacifica. Mai leo mana o ai se penga o I tā lafu I lenga whatia tupi ai. Mai e tā wai, e te tau I Australia o na whai se mata whai oi nang lango I lo whaina le moto le Pacifica I nisi o whātinonga mai polo keti whaina. O selo ia Samoa e Amerika o ia whawhitia o ia leisi o tangata tu stala o le itura o le blog, e mea na pewesi ai ai o le pāremia po le ola pi. O le whailoina le pāremia Samoa tu le epasa I le maria le ngoi o I ngōni se tolua, o lo tua I o se au tu sia o lo I tu lau sa lo mia mo se tempo po, e le tau lo minga le tala mua online, ma muri ane to e se le tala. O le rilo ia ne mula ulu Albert ainu sa I whaali ai, le Victoria Sila, sa ia whaate ia nei tua inga mo o tilo nei se tangi whaali tula kono. Ma ia tā ua e ero te tununga o nei tua inga o se tomo whaingar pāremia,
Fatau wale aina tau le leo whalabu tonga a waina mula ulo Samoa Solidarity International. E pena I tā ua e te swinga e malore tula fono o ele ele mo whenua Samoa. Whaalia na mula ulo, o le mea atua winga I le ola pi, o se vaenga atua leo o ngā senga e te mwhai e o sofa. Ia I la tau maolo plaina le tā ua le la tu whe au a deai. Ia tā ua e na te ave foi le tau le leia le pare mea. Haua, o ia le sa amtaina atua le ola pi. O mafoi ona whea I lunga te ngā te whae doa ia I la tau. I le tele o whainga wha a la tua o lo whaia. Whaalia na mula ulu o le Samoa Solidarity International o lo te te whaasanga I tū la whono ele o le roa whamarivalu. Tulua I teri tongu le lātou whaalabu tongo se a I tui lea te ngā tāma oma ma o lātou a ia tau I le umie no whanua whaalea manu. Malo o la pi e tere nisi o morianga o whātoa I whaasanga I te whaia onga la ka pia onga wa mai ala wana whateia I marisiri mai whao se furutua inga whaasanga I tamatala vou. Ko alo si o teimo o whetei I neima le valsu tolu morianga o so tula whono I ame o whaungahi whaasanga I skulu male vali tamatala vou le vai teimi. On isi o so tula whono sa amatala tau whai unga le awhi sala wal skulu ma le amatanga le awhi sala wiwa skulu. Ia te ena le mono nei morianga, ma o le atula I nei loma whamstonga, ma o lunga I au kilani, e tali nei morianga I tau whai unga o kuso. O isi o morianga fōe lua, sa alo I ona whao popo I le asana nafi, e le teimi sa wha longa I le whamstonga ma o lunga I te isi whai tionga, sa longa I nai leo leo. Sa mo muatu e to iwa tupulanga sa whai tio, ma le lima skulu ma le tolo morianga whaasanga ia teimo sa wha toa ia pitai. Ina ua whaalau te ina lona I ngoa, sa whaapea loa ona tō o tele istanga te sa lolofi atu malongo ina leo leo. O tama uma sa whai ia e taimo ia mi onga whao ngali, sa I lalo se fulmale on teu sanga le maa tua marisi o tama iti. I lalo ange ma se fulmale o teu sanga, o ana mi onga maa te ngā whao ngali sa tu o ia whai atu maiti, sa whai e tono potu sui mo ta alonga la onga, e tono potu wa onga, tu tono on fale, tu tono on ta vale male malai, po se malai I au kila ni sauke. Ia taro ta alonga le toma fōre kalapuriki le Brisbane Broncos Tremaine Isako, o whata o tuine si tialon tūlanga, I sana ua I ta alonga whaavao ma loa mo le kiwi San New Zealand, e li talong whai te uia ma Engelani I Denver, Colorado, I Amerika le Sane, o le whaia on fōre kiwis mai kua Macquarie, e na te whailona au le so, ai o isa ako, se tasi o tamo fōi tō fitu o whiwhiria, I le tō smariva le au mo le sa longo iai o le amomuta alo le tūlanga wingi in Malaya le Mile High Stadium. Pari e isa ako sa whaieni ala talanoanga ma le whaia o ma talanoa I o wingi tūlanga ma le tūlanga o le atamo e ai. Ma ia tā wai manino mai o le atamo I tūlanga wingi tō matau matala sia ia le rei mea uma. O le ata o le le lusulu teu sanga sa whanau kalai stete ni sila nei. E na o le tasi le tālonga sa te alo I mo tamusanga o le NRL teu sanga tau wai leo. Ma le te minei o se furu whata alonga te alo ai mo le Brisbane Broncos e pena valu ai ana score. O isa ako sa mo mota alo la kapiuni, ai rei whiwhiria le kalapo le Cronulla Sharks mo lana au lalo lusu te sanga au talo vau. Wa awa tone ia le pō whorani le alo sa mo wini Antonio, ia le laufari ino le latu malanga ta Milo, ini sila nei, ma ia whaali ai, ua masani ai lava, ono se furuma le lima, ia au, I ta alo mali toa se furuma le ono, po ai lava se au e mo mota alo mali All Blacks. Wa manino mai le mautona forani pe sia sa ye ri tu se o tu ko fai un tu la fono sa stela ia I ta long foi te vie o kilani mo Wellington mali tu ta long mo muri fai ma va so nei tani wa au sia nei se vero la tu toto ali Antonio il fatto il ruino le Blacks e alla bona fatto il dalo ia la tu tamata al uma e fa pena foi il fatto il dalo marca malo o idino della fori ma Anthony Melford wava noa mo se tūlanga whiwhia iai I le awore to Samoa matonga I le whae ngora vasone I ta alonga whaito lia ra Pasifika resi tūra vastasi mane Ina uveselingia ri tūlanga le atamo iai a sa tari e reisona I loa iai pau le mea o le whaatari maba ai Whaania Melford o le mea relei e tele se lo loto o le relei o tama e mawhai o ta alo I le lei nei tua are toa Samoa Tala nā me yaso maria te apoinga le tanu se uri umala le nei soi foia That's news in Samoa and from Aotearoa, New Zealand. I'm Seulu Malo for Radio New Zealand Pacific.
sai, o te ona sai, o soi fua, le li le lai, ule boy, I love Filipina, no so ole sami. Samoa TV talalasi me Samoa Radio talaavi. Ia ai mai se ai foi o ana por kalame whaangaso solo I aso whaiwhai pia. Ia mo mori atu ai la le wha malo ma le wha ateitea le lava I se tātou tinu le nā sa mafuta mai po o loo mafuta mai pia le nei taimi. Ia le ngā taulunga o le tātou Facebook Live pe ona awina atuai ia le tātou whasota inga le nei taimi. Ia o lunga fo I le tātou Loa Bay YouTube channel. Ia ai le ngata le nā o lunga o le link masami le tātou wala leo loabaytvradionews.com. Ia le ngata le nā o lunga o le tātou whasota inga I le Simple Radio app. Le nā o loo mawhai ona e maua ai ia pol kalame la wala leo nei I luas mawhai tu la le aso fitu aso le vai aso patalo fa tu ai malanganga fa alo alo ia le ngata ko lea ali na sa o fa fonga mai ia tātou tala I mea o te tupu I mai whanua o Aotearoa pe ona fonga ina atu le sunga I a se Iuli umalau a wina atu lea e ala I whasota ina wha avao ala leo ale tātou ala leo nei ma le Radio New Zealand International. Ia, si ufonga malie o le Oski Band pe ona iei stasi o lātou whātunga le nā sa pese atuai au I le tau wola e au fo I le whangota. Ia, po le sao ia le nā ali ese ia upo le pese pe ona tātou mai moa atu ia I le MTV le nā ale Oski Band. Si ufonga malie o le sunga ia Shadow Abia Yo, le ka mai tiki mai kuwa. Kami ki mai kuwa le tau leo whalatai. Ia, whatalo whatuai la le nei taimi o le tai au I le tonga nei a Shadow Abia. Ia, I nās o loo mafuta mai. Ia, mai se foi o I lātou o malava le nā whato a maua mai. Ia, le pol kalame le tātou ala leo le nei taimi. Whaateitea lava le mafuta mai. Ia le ngata I le nā whiwhia fo I lava la le nganga e whaailoa atu ma le whaaloalo. Lea o maua sota inga ma le sui le tātou ala leo
le nā o lo mafuta mai all the way from San Jose, California, America. Te mai ta ia ese foleli. Ia, ai leo tēnu mau, o na tu ina atu lea, o le maa whaataloanga ma ese pēr mai al whaatunga lea le sunga ia shadow. Lea o le a maa whaatalofa ma moli atu le whaamalo a le tātou polkalami. Mo i lātou o malava, le nā o lo mafuta mai. Whaafte tele lava le mafuta mai, manu e tele lava singa, o le nei aso, o lo whia ngai iai ma siu tātou atu. Ioi. Sa ora pesa ka mai mai kwalita leo. Falata. Ia. Fai singa lue. Ato no na wa mai ale tolu stoli tai au po mai a foli ko tai au. Ia, fai singa pa alusi dus. Ia, malo le ona sai. Malo le sai ko mania. Isi tātou atu. Ese malo lava whaatai le mafuta mai nei tai me le tai au. Salo palava ia te ole uso. Whaatai lava wa mawale avanoa whaapea ona tāp so tai nei tai me le tai au. A mai aloa le whaatunga po le pespesenga lea a le sunga ia shadow avia. Ia, na tuina atua I loa leo le avanoa ia te oe. Ia, awa lava, ia le tātou whaasoa. Ia, po o tūlanga fo I peona iai, ia le whaala lava lo tupo mai I le tō pito le kilo. Ia, ia, awa lava le whaasoa mai o le lausi la fia e si o tātou atu. A ese se o whaatalofa atua lea whaatoa au loa atu na isi vaenga le ia o lo mafuta mai whaatalofa atu tōreka Maria pele sasa afualo. Tai au manuia I lau sunga mai se ko le aina ia le ngata ko ile whaatalofa atu ia tala lei asa afualo soifo manuia malo le langi ma mai lau sunga ma le aina whaateite le lava le mafuta mai ia le ngata ko ile nā whaateite le mafuta mai ia I lato uma le nā whaatoa maua mai le polo kalame le nei tai au sia wo lea Elena Lui Elena malo whaateite le lava le mafuta mai uso malo fo ile soifo manuia I le nei taimi o le asu tautono lo whapeona manuia o e male ainga ia whia ngai ai mafuafuanga o au mawai titono nei atinu malo whaateite le lava le mafuta mai ia whaatai fo ile mafuta mai se lela mua au ia ma I lato o malava le nā whaatoa maua mai le tātou pokalame lila milo fo isanga whaateite le mafuta mai ia ese leo le titono leo le wha tai se e mai tua I le atafa leo le tāpso le ia Marina Davis se iese taimi ona tue tātā wha o matu leo le tātou whātunga le nā ia e talwai titono le nā o lo o pisi fo I lava lo wa o uli wai titono nā o atea le birthday mo le te o le lua po le te o le tasi na wa iai o tau I le nā pito o le kilope o lo e mafuta mai ai ia ai mo le atu whaafte le lava mo le maua fo I o le so tainga I le nei tai a mai se fo I le atu loa le avanoa te whaatalo whai tātou si tātou atunuu ia mai se ai fo o le whaasoa mai ai o le tātou news po le tātou tala le nā I stasiu tūlanga o lo whapeona tūlai mai I le nā pito le kelope lo o tau wau mawai whaaftai ese I whaaftai lava mo le avanoa ia ai o le nei taimi e whaatalo whaatu fo lo nei tangata I nisi fo le au mafuta mai fo I le polokalama I tai au ia ai o le tūlanga fo I tala fo I alo o tupu I nei fo I tu o Amerika ia o I nei le vai aine o California I Carson California ia o le tua leo o LA o le sile pito no LA
Ia o le whaalawelawe lea, ona ua tele nisi ua message mai lo o nei tangata ma whaeloa mai ia le mea o tupu ia le sa tua toi lo lunga I le post fo ia nei tae au ia le whalawelawe na tupu. Ia ma nisi fo o tangata nu o Samoa lo o ina fo tu vai I LA e whaetete ia le whea inga I lunga o streets ma awala I mua whale ma tūlanga whapena o le bebesinga lea I tūlanga lea I le whalawelawe na tupu I le wiki ante anei. Ia o le whalawelawe na tupu I le wiki ante lea whātua au matu nei o le aso na I le mawea o le aso sā. Ia o le tala I le mua mai I nisi foi o lunga o interneti po o penga ta whailangi foi. I whamatalanga li leo. O le awhatono la o le tasi sa tupu ai le whalawelawe lea I le wawea o la sosa o ti anei. Ia ai o o tausueina ia tangata na whaia. Ai ona o nisi o ainga ma o Samoa ia sa iai o lo ona nofo lata ane I le whalawelawe sa tupu. Le ala o mau mai ia whamatalanga foi o whapea mai o si inga lea na o mai I Arizona I lisi state lea I nei Amerika. O mai Arizona o anga I LA I Carson. Ia o le tūlanga o sa iai le naitu le whaimalanga atuai o whauunga fo'i o nisi o whanau o whauina mai I Ao'onga. Ia o lea lasa o mai ia lea ainga matawhau mai lato ainga ale. Ia o le lato nofonofonga la sa whai ai luma whale. Ia o lea la o lo o iai le whamutalanga lewa tau no o mai. O le nofonofonga sa whai ai luma whale ia lea sa whepasia ia se ta avale luma. O le street lava le luma o le neighborhood lea I whale a lea ainga. Ia o lea la sa va'aia ia e to'olua ia ni tangata sa whepasia ia la ta avale. Ia ai o tūlanga o whepasia o le ta avale a ia ni I to'olua. O lo o tausueina lea ia fo'i atu nuu. Ia nisi po le ase mea na tupu a ngā I le bā lea a le au o Spanish, Mexican people, between Mexican and Samoans. Ia o le vala le wheloa inga lea a le au Mexico ma le au Samoa. Le loko la alma fuanga na tupu a le wa whala ua I tele mai. Ia lea la wa whaina ia si tina lea I lea fo'i aso na tupu a le whalawelawe. Mia e to'olua la ni ali'i lea Samoa lia mai e nisi o ainga ma wo I LA le o to'olua ia ni ali'i sa lato wa'ai e tono ta'avale o whepasi ai. Ia e sa I ulawa ina angai le whalawelawe lea I si ainga lea o lo onofo luma na lato whale ina ua umai na lato whiwhianga. Ia lea la ua lawea I la si tina lea I le ua whana fo'i ia ali'i ia si tina lea ia o le swafa o tina lea o Judy. Ia ai o lo tawala awina e lato ainga o lisiang ana swafa fo'i polana ingoa o tauwanga. Ia o si ainga la lea o lo iai pia lava I LA. Ia ai o le tūlanga ia ali'i fo'i o lo tausuaina e ali'i leo. Ia ai o tūlanga na lo o ai temi nei. O lo iai se fe inga la titi lava ele o lau tele atu itua la titi lava I le vale a Mexico ma tangata Mexico o Spanish foi ia ma tangata Samoa ia a mata mai lava ma fua mai lava ia long whanau o lo iai nat foi tua vai LA ia ele o mautinoa po le ale ma fua anga mo I wa ine ali e su ia
Tamaiti Samoa e whai mai lava ia le whaalawe na tupu. Isi a inga lea sa nofo ma fia numa lato whale ina ua uma mai e wha ma fianga o lato a inga foi. Ia o tūlanga nā ma meolo tupu foi nei vai ai i Amerika i tono le ai o California. Ia o talatu nā i le whaalawe na tupu ia ro o tasua ina pēia. Ia li i to alua tu sai man fala na tupu ia la to alwatu ina le afi ia to ele uso ana tai lava ma lo fa le lava ise o lo mai ta watu le nei taimi e tu sai o le ta so ta inga mai se foi o le li poti pe ona yai ia tulanga o lo o ta ua mai yai I mea tupu le nā pizza o le ke lopelo o te wā mawai I California, Amerika. E wholinga mai wala vea fuaanga I le whai misa. Isi ainga Samoa le nā pe o na o tau mai tau atu I lau whaamatalanga. Le nā wa awhia ai I le whaalawelawe ai. Tainane o se se inga I le wā o le ao Mexico ma Mexicans and Samoans I nai le ayu kasan pe saoa. I o lea lava o le mafuanga o ia li o gang related people. So o lea la ai o pole ase mea o tupu I ia foi ali a ngai I ia foi po ai tangata Point Tamit Samoa o mai sue ia ai o mai la tau no mai va ai I sia inga foi o nofo I luma o lea o fato ata no mai lisi message lea fa pea mai o le tina lea ma lato ainga o sa faise lato e vai vanga I luma o le lato mafale I le iva wa tale le iva po ai o te mi o uma mai ia ia lato whaafiafianga fo I whauunga ma mea pēnāia nā la e whai lato tawhaonga I luma ia masalo o nisi tono whale ai wana o si tina lea sa I luma I lea Jamie po ai lava sa I ma lea tina I luma ia lea laua wa maua e ia li I fo ia o whaapea mai le tala I siwa enga ia whaapea o li ia tōlua o le Samoa ia o le Samoa ia o mea la lea wa whai ia li ia I tūlanga foi Tala foi ia tala sia ia ai le o wai o te mai tau atu leisi swafa nā lena tala sia ai le o nisi foi le masani ona mafuta mai tātou polkalame pe ona utau mai tau atu ai leisi swafa nana tā ua mai ese ia le ngata foi le nā ia anga lele atu ia mawal file mo mai se foi ia iai lona anga le me e whaapena tu e masuinga maali ai foi ia lea mata upuma ia mawhai ai ona tu e maua I lato o nao lo sa ia e pei ona lato whaama ite I nai lea whaalawelawe ese pe ona iai le su e ngolo whaatina ina nei ele ia paua mea le o le tano lawa lea tua ia alofa mai ma foa I mai le loto mai whanwhana foi I te maora a inga ma sia inga atua foi tu sai ma le whalawelawe whaafua se I wa tupu I sia foi tina ia o le swafa si tina lea o mai le whai o Judy Young ia o le si ngole e taua ia lato a inga ia lea tina foi o Tawanga Young ia o loo iai foi se GoFundMe.com leo o umansau nia foi se a inga ia mo le lau tele foi po ai lava fia donate atu ia sina se leni foi sosoani I tūlanga o le maliu foi o siatina ai vai sei ona whaafua sei ona tūlai mai o lea tūlanga ese Wale le ma lo whaataitea le lava tu sai o li poti māta mo fia pe ona e whaasua mai I le nei tai au ia e tāte le whaamawai la lea lato e tu ina atu le avanua nei leo te wā ia tu lea ua se mai tonu ia le songa ia si pe stasi ne o ana whātunga
Ia le ngata fo ilea ta le sefulu le nei tai ona fa amutalia lea o le tātou polkalame o lo awina atu le nei taimi ia ai le fo te vai atu lo iai nei tātou bese mol manao o lo tu ina mai ia talsi o le amawhai ona mau le taimi e taina atu ai ia tātou bese mol manao nei ai tu ina atu nei taimi ese e avatu ai ia niolo faanga ia mai se lava fo i to tele le tātou a mafuta le nā o lo mafuta mai le nei taimi o le tai au mai ina i to bito i California i Amerika ma lo lava whaatai tele lava mo le so tai mai ia whaatai lava ia mo ni atu la whaanga fo i ia te o whale uso tu mai fo i ina le tātou Polokalame fo i o le breakfast show. Ia le ngata leo la mafuta. Ia whaasisi le ia na i o ainga ia. Na tō maratai family o lo i iai fo i lata ane fo i lea fo i vai aisa tupa whala lave ia. Lo whatu mua la tō, lo whanongo mai i le tātou Polokalame fo i nei teimi. Ia le ngata lea o nisi fo i woma ainga ma paanga. Ia, o nofo mau i tu whao ke lope, lo whatu mo o tō umalawa ia ua pauna. O le alo whaanga fo e whaintu ina atu i nei temi. Malo, whaatai tele lava ese, ia le ngata fo ilea momoli atuai ia mana onga ia mai se foi. Best regards al tātou ala leo nei, ia mai se lava isi ainga o lo whapeona o na afia. Ia iai lava i tantonunga pei foi ona moli mau ma whaasoa mai e nisi o le mamalu si tātou atinu se i o whaatupitope atu lava ona whaitau atu le comment le lelo te vai ati iai mai le tamaita i o kongi sefi sanga tantonu stasi nei o tātou paanga po o woa le tātou wala leo naolo mafuta mai foi i le vaenga tonu o lo whapea ona tulai mai ai le nei whaafitauli. It's unfortunate that the Samoans and Mexicans, as well as the blacks, have always had an issue with each other. 85% of the time it's caused by gang-related problems within. And it's been an ongoing problem in California for the past 20 to 30 years. And definitely won't cease anytime soon, but what we can do as a whole is continue to mold and teach our young kids right from wrong. Tāua tele malo whaatai mo le whaaso mai a kongise. Tāua tele le langona po le whinangalo pia na whaalia. Iei lava le talitonunga. O tūlanga whaapia e le tasi foi i se nofoanga o lo o tūlai mai ai. Ia e mai se ia nofoanga o lo whaapia o na tātou o au mauai. Ia wa o sia sama sia opo ia lena le tasi se lanu lena le tasi se ngangana o lo whaapea o na mawai ia taltonu foi o le e iai si taimi e clash ai ma lefe malama i leisi ia ai e taltonu o tulanga i tupu mai ia e iai le taltonunga e a mata mai lava i tono le ainga i tātou matafa ioi o le tina o le tamai tono le ainga o ina e a mata mai ai ona whaatino le tātou matafa ioi o le whautua iai le whanau e maisa le tupulanga ia wai taltonu tasi lea whaama i te tele o whaalawe o lo tūlai mai o le tupulanga ia maisa o nai whanau i le o atu fo i lea matutupu ai whaalawe ia e ui ina aafia o mahatu ai le to tele ia ai pitai pēna tātou whaasoa fo i le amatanga o le tātou Polokalame wana o le atua tātou tutu ina atu iai ia o tātou mawhatianga ina ianga le au mailo na file mo e tue masu ina malia atu ai le nei mata upu pēna po le nei whaafitauli pēna tūlai mai ese leo le tawalunga le tā so inga nei taimi i le pesil nei mai le sunga ia sive vai ngā wale si go to luma ia ai le ngata i na momoli e toi lo whaanga le tā so inga i le nei taimi mo i lātou o malava le nālo o mafuta mai po
po le nā fo'i whātua maua mai ia le tātou polo kalame le nei taimi. Whātaitea le fo'i lava ia te o le uso ese mo le fisotai mai, manu ia te le fuafuanga, ma lava singa o fia ngai ai le nei aso, ia mai se fo'i toenga le nei vai aso, alofa atu si a wopo si uso na ia maina, whai ai ma le ainga, ia mai se fo'i o le tātou ekalesia le tāwhatolu, i nā i San Jose, Amerika, pe ona auto mafuta mai ai. Ma lofa ataitea le lava le mafuta mai, e se to whawha soi foina, mo le nei taimi, o le tae ao ia i mato. Whātai foi mo lawa noa ia soi fua ia manuia proklame. Ia, whātai e se. Ia, le nā, si fōmalie, o le sunga ia sive vai ngā wale si, tas mi o ana whātua.
le tautua le Clickix, ua matua whaingo fia lona whaongaina. Fia lafo sau tupe po se digital top-up yo ainga po oi Samoa, so ngā mawhiti se taimi vāve lava. Asi nei loa le upenga tawhailangi le Clickix. www.clickixpacific.com. Wa yei le visuia inga le whaatino ino le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe o fia lafo ina. Mai lau tupe ilunga le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peretania, o lo e lalai. O Amerika o lo whaatapena le whaatino ina i o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau e lafo ina i lau tupe. Numero so ta e monisi whaatalanga. O le oval selau 55 toluiva, oval selau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le Clickix, www.clickixpacific.com. Le Sunset Ultra Limited le fale ni sinia ina le balu tasi hui a wau tio tau. O le telefoni e te vili ai mo sa poki. Lua fituano o limon tasi, fo le olu tasi o whawhitu to lim whato, olu tasi o whawhitu to lim whatolu. Water Fitness and Mechanical Repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, penafo malato pauli new and used cars. Matua, balu tasi, huia wau tio tau, mo le whainga o sa i nei taimi ol tausanga. Alofa Samoa se wa tunu pele o le tautua ala wala leo radio tal avio fati nei i le fitu aso vai aso rusu faitu la aso fa fonga e salonga al radio tal avio lungo an faksota inga live stream o le www.lopaytvradionews.com fa fonga musika su floi musika fa ono po nei tana po o le paulomoa pes fale nganu o mo fo il pauna ata e fale tu ss se sani loa i le live stream ma le radio tal avio www.lopaytvradionews.com. I say
Ia, malua whaaftetea le lava le mawhita mai I si tātou atunu. Whaaftetea le lava le whasota I mai I le nei aso. Ia le ngata po I lea whaaftai le mawhita mai I Porkalame whaawau pia la wala leo nei. Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave. Si whonga malia o tamaitai o Marina Davis. Pei ona iai ia le tātou whatunga o loo wawina atu le nei taimi ia leo le atau walunga atu ai le tātou Porkalame ia mawawai atu ai foi o tātou Porkalame whaangasu solo le nei tai au ia ai au e titu una le mea nei awa mawawai atu foi ia matawalunga atu foi le vainga mua le tātou Porkalame le tai au lea ua whaaulioli mai le whalitua ia DJ Bank po ai fua le asisua ia leo le ia whaafoi na atu le vai ngalo na lua o le tātou Porkalame o le nei tai au o le tātou morning show, breakfast and morning show ia pei ona tātou whasoa ai ia ele ngata fo ilea o le whatunga mai le tamaitai ia Marina Davis Ioi Samoa whea lava ia le nofoanga whea lava le atunu tātou te malanga atu iei mau wai le mawhai o na ngalo ia Samoa le tātou tofi ai le ngata ko ileo tātou wanga no pei o na lawi loa ai tātou I le vasa Pasifika ia e wei fo I tūlanga pe ona iai ia whaalawe tutupu mai pe ona e le whaasoa mai le nei tai au I le sui le tātou ala leo le nao lo I San Jose, California, America le tamaitai a ese foleni ia e iai le talitonunga o tātou o le loto lava o le maleanganga o le tangata Samoa moni o lona whasinomanga o lo o I le tua e mai se foi o le tātou wanga noo o le tātou tofi pei ona tātou wola matutupu ane ia le ngata fo ilea e ui I tūlanga o lo tutupu mai ia aia tātou te talitonu noa I tātou ma le tua ana le sia noa foi le anga le lei ma le ai mai sei fo I tūlanga o malava pei ona iai ia le tātou nonofo ai ma whaamanuianga mai le tātou matai sisi le langi o whaapeona mau ai ia le awa noa tātou te malanga mau ai I atunu I whafu iai le talitonunga e uina tātou nonofo I isi nofoanga ia ai le ngalo lava ia le tātou whaasinomanga ia pe ona iai le whaatunga le nā e momoli atu ai pea ia alofa anga e meise fo I whaafteite le lava a le tātou Porkalame o le nei tai au ia I lātou o malava pei o na whaamalo ma avatu ia le whaatalofa ai meise fo le whaaftai a le tātou Porkalame te sai o le mafuta mai malo whaaftaite le lava le tamaitai ia kongise fisanga ia mo le whasotai mai a meise fo le fina ngalo whaalia I le nei tai au ia le ngata fo leo no le whaatawa o vai atu leo lo whasotai mai le ngata o le tamaitai po le whatua ia sili whasetai tai an sili whasetai whaaftaite le mafuta mai le ngata fo le nā whaaftai le mafuta mai I le awhionga ia pali I lafu peo tālofa malo le soifua manuia I lau awhionga pali ia mai se foi whaaftai le mafuta mai I siuso ia vaau fiao au e lua tupua malo whaatalofa whaaftai le mafuta mai fiao tai au manuia fo I le nai tu o le kelope o lo whaapeona mafuta mai ai ia o le whalitua po e fo le tamaitai ma le ainga ia manuia te le lava singa o lo whiangai ma siu tātou atunuu I le nei vai tau o le tausanga mai se fo le nei vai aso ua amatalia taluai o no lea ua matua no fasala lava le tātou Porkalame amata le nei tai au o no lea ua ova atu ma le taimi o le sefulu sa whaapeona tau na amata I le vai ngā lua le tātou Porkalame lea ua lewa ona whaasauni mai le whalitua ia ai fua le asisua ia awa le vai ngā lua le tātou Porkalame
ia lea o le o whaamawai atua i le nei taimi o le tae au i stasi ni o whatunga ia pei ona tāpena mai ai ia le sunga ia vani atoloa mai se foi le tamaita ia George toloa momoli atua i foi wha senga e le ngata o le whaltua po le ainga fo le whaltua ia Julie Young po tauanga Young pei ona whaasoa mai ai ia le tamaita i o esi le nei tae au ia mai se fo i pa ia malu la silasi o si o lato ainga ona o le whaalavilavi o loo whapeona tula i mai ia e whapea fo i ona avatua i wha mai senga ia ma wha mawhanwhananga le tātou porkalame le nei tae au mo i lato o malawa le nā o loo whapea ona maua le nei taimi ma whatianga ona o tulanga o loo tupu mai ia po mawhatanga whaatete eina ona o le malanga le maliu ma le otsi wana o le atua o le o le file mu o wana o ia o le o le manuia tātou te tāpasa iai i taimi o tātou mawhatianga. Whamangalo fo i se aleo o le aunanga le nei tae au pe a whai ua iai se pati ua sala iai mai se foi o se tala o le tauta malii i le whaafongaanga si tātou atunu i le nei tae au iai le tautonunga matua atu i nā le aunanga nei. Ia ai mo le nei taimi whaatalo whaata foi e leusa ia ngafa ia kalai ma le ainga ma lo whaataitea le lava le mafuta mai le nei taimi le tae au. Ia pe ona whailo atu awa nei o tautu ua le mea nei lea o sauni mai ia le tamaitai po le whatua fo ia ai fo le asi sua ia nā te whaawawina atu ni tātou porkalami le nei tae au se ia pa ia le tula se fulu ma le lua. Ia ai mo nei taimi mai lo nei tangata hena sila waa anai ma lo whaaftaitele le mafuta mai tō whaafaasoifoina mo le nei taimi o le tae au. Manu te leina, whaiwa matiute, o lo whea ngai masi o tātou atunua.